Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ambong asawa, kapaya pinanawan na kami matanita anak na. Kasano kami paitan ngayong batin? Ambong! Nanang, ada nang ipatulod iti nangisit a kandila. Sino anak ko? Jakam mo, nanang. Inak ibal lang daytoy, nanang. Ay saan? Mausar da ita, nga uray nangisit. Ha? Ngam nangisit mat dagitoy, nanang. Basta idisum dita, mausar tulat ta. Usaran tayo, anak ko. Kaslaam mo kon no asino tinangtid iti dayja kandila, nanang. Asino, anak ko? Ti kanayon nakaapaday di tatang. Ni kadi Pia? Uwan, nanang. Asino pa'y kumangay? Talaga kayam ang agtalinaad tiguran na kan ni tatang mo. Nga ure may sanabang kay. Uwan nga rod Naapal nga min dayja tao. Ti pagdanagak, nanang. Ang mga nod-addan ti panang tagibasi na kada tayo. Taawanin ni tatang amang isakit kan mang protektar kada tayo. Anak ko. Ngam. Di nalapad padasin nanang. Takabailak mo ti lumaban iti patas. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nanang. Umayak man? Nay, si kamot gaya ang Pia balasan ko. Sumrek ka Agyaman na. Imayak ta napatagtibagak kada kayo. Ay mabitlaan tamang halaki ti merienda balasan ko. Ay, saanan? Diyak kaya ti makautang iti na imbaga nakam kada kayo. Iso abay amon day ta merienda. Anya ka di ti ibaga, Pia. Itatanatayan ti asawam. Awanan ti karbangam iti na ito abalay. Da kayo itanak mo. Iso pumanaw kayon. Anya, apaya papanawon da kami. Kat da kami ti caretaker ditoy, Pia. Day di asawam laang ti caretaker ditoy. Saan kayo akaraman? Nakasarita kung takin kuko iti da ito abalay? Kat nagsaritaan mi asyak timang sublat amang bantay ditoy. Anya, awam mo timbagbaga kasta kada kami. Timbagana, ituloy mitag na dito'y nga uray awanan ti asawak. Idi dayta, ngam sanitan. Itay lang nagsarita kami iti gayem ko, ng akin kuko iti dayto abalay. Anya? Kagap-gapok iti syudad. Iso nga itay lang nagsarita kami. Anya? Iso mabalin ka di? Pumanaw kayon? Tasyakon ti sumublat nga caretaker ditoy? Pumanaw tayo dito nanang. Ay saan? Saan ta pumanaw ditoy? No saan ati mismo nga amo ti mang papanaw kadata? Ngam nakabutbutangan, nanang. Amangan no niya ti mapanunot ni manang Pia nga aramiden. Sabali nga minti ugali da a tao. Ado ti tiprong abarkada na. Awan ti rumba nga pagbutngan ta. Taawam mo't madingar aramiden ta ken kuana. Nanang. Ken maysa, adda ni Apo Diyos. Iso timang bayabay kadata. Sa lakniban na ta, kat ilisi na ta, iti pakaisagmakan ta. Pia, anak ko. Saan arumbang tar aramidam? Apay apapanawam dagiti agin na iti dayjay abalay. Kit isudat iti nalag ti aking balay nga agbantay ijay. Siyak nga rod ti rumbang agbantay ijay, tatang. Anya ko matikarbangam ijay. Kit awan met imbagadakin ka. Asika ti agbantay ijay. Ay na, tulungan dakman kit di amang paksyat kadagijata tao.
Tamairanod kayon tumit lang no kaskasano? Agasam da ita. Libre lang arudan ti pag naadanda. Agsweldo da pay. Maday ti kastangar aramidam, Pia. Gapo iti dakis nga apal mo, kastan ti aramidam. Ay madi No didak tulungan, agulimag kayo. Sumanao kayo mat, sinalbag kidi. Pia. Umayak man. Ne, anyat masapul mo, Pia. Pastragan nakatap no may bagak ti gagarak. Sige, sumrag ka nga ron, balasang ko. Ikanda kitipungan kan ulis ko. Tamaturugak dito yan. Sige, mabitla ang tayalaan ka, balasang ko. O sige, ngamti kayat ko. No agriingak, awan kayon dito'y balay. Nakapanaw kayon ton. Nawatan nyo? Pia, balasang ko, agriing kan. Aldawan, mangan kan. Agriing kan, taldawan. Manganan, balasang ko. Di mat imbagak ano makariingak kat jak kaya ta makita ti panagrup-rupa yo? Ay, kwa. Api adi kay pailapi manaw. Awam mo't ti rason. Tapno panawan mi na iti abalay. Malaksid no ti mismo ng aking balay ti mangpapanaw kada kami. Taiso, pumanaw kami, Pia. Siyak lang arudan ti mangibagbag Gayem ko jakin kukwa ditoy. Iso asyak ti talken na amang bantay diti balay na. Ay, pasensya kan. Urayag at aking balay ti mangpapanaw kada kami. Sa kamin to pumanaw, Pia. Aniya? Idarom tayo ni Pia kapo itikas diyang aramidin na, nanang. Tres pa asing tar aramidin na. Ay, nasaanan. Saan natalakit dadangran? Awan ti rumba nga pagbutngan ta. Ngam nanang, agruam day di atao no baybayan nyo. Ape akasta kayo nanang. Nasingpit kayo launay ngamin. Iso nga abuswanda kayo. No siyak ti makaungat, ang mga no makaraman day ay. Ay, saan? Agbarbang ka anak ko. No mabalin, diyak kaya tada kaapa na. Iso asaanan day ta. Bayamon ta darom-darom. Basta saan natalakit di adangran. Anya ti gagaram, Pia. Imay kamanan ni dinaminsan ngal daw Kwa sir. Adala umay ko ipulong kada kayo. May papanitian niya. May papaniti balay iti lugar mi, sir. Papaabangan damutan. When, sir? Amo kadiyo amutar aramidan da. Iso nga imayak. Isakit kayo ngamin, sir. Anya? Ne, awan ba't imbagbaga na kasta kanya? Akat syempre. Di da kayat nga iba kakada kayo. Sigurado adi kay umanukot, sir. Siyak ti mabain itikas di nga raramidan da. Kaarubak pa'y mat nga rudida. Iso nga inturturad kun ti imay, sir. Tapno maamuan nyo ti madi nga raramidan da. Kastaya. Huwan, sir. Iso akitaan nyo tanarigat ti malukloko. No bilang tapapanawan nyo itan, adaak mo ta sumukat caretaker you, sir. No siyak tag-caretaker ijabalayo, madalo sa ka na imbag taglawlaw na. Sana kas kanakwada di da mo tagdalos. No siyak ti dutukan niya amang bantay iti balayo, dalusak at taglawlaw na. Papintasak iti husto, sir. Asino tinangidanon iti palso adamag kada kayo, sir? Ni Pia, manang. Anya? Ay, kas makita yung sir. Nadalos taglawlaw ti balay. Kan pati di ti uneg. Kan awan kinapudno ti imbagana nga agpapaabang kami. Saan apudno day ta? Kinapudno na, manang. Ada nakasarita ka karubayo.
Kat namuak kadakwada ti agpaiso. Palso tinaidanon kanya. Kat naibaga ti galat di agnagan ni Tipia. Iso ajak patyan dagiti bagbaga na kanya. Ay na, agyaman no saan kayo amamati, sir. Tati amok, iso ti ayunan nyo. Taibagbaga na ngamin anasingad kayo kano nga agayam. Ay, saan, manang? Diyak mo da dya tao. Iso ti mangyas asidag iti bagi na kanya. Ngam diyak kursunada, ti style na. Aglablabasin na dya tao, nanang. Panang dadail ti kas dyangar aramiden na. Agparparbo iti sarita. Nasaysaya at sano, idarom tayo langin. Tapno agnakam, nanang. Ay na, baybayam ka din. Sana ba alita nagsarita kamin kan ni sir? Adda ka data ti simpatya ni sir. Taamunan ti kinapudno. No siyak ti masaron, nanang. Talaga nga idarom kunda dya tao. Mala, paspasin siya amlatan. Baybayamon, anak ko. Kagurgurang man na dya tao. Nagalas ti ugali na. Ay saan? Di mo rebeng aguraan dagiti kabusor. Wano mang busbusor kan ka. Imbes aguraem, ikararagam kit di. Nanang. Kasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Ti mamakawan iti nagbasulan, ti pada na atao. Kasano nga ron apakawan, no saan mo't nga agkid daw iti pamakawan, nanang. Tinasayaat nga aramidam, ikararagam. Madi ti manggurgura iti pada atao. Agiin nayat kayo, kuna nga ron tinasantuan a Biblia. Tamay-may sa ti ama tayo sa dilangit. Biya, anak. Maday ti aramidam. Padpadaksam ti padam atao. Kababain ka, nakong. Anyalangan ti sawan da kakaglorikin ka. Ay, awan bibiyang ko. Riribo ka kit di ida, aging ka maumada. Naragsak ka kaday, iti kastangar aramidam, anak ko. Ay na, pudno dagiti bagbagak. Sana man nagdalos dagiti nga gina. Sayang lang ti may papasweldo kadakwada kas caretaker. Natayan, day di asawa ni Glory, akanayon mo asungatay. Sa ita, insublat mo arereribukan, dagiti agina. Ay, basta jak sardangan dagijay kunak lang arudan. Siyak mata talaga ti caretaker ko may balay. Ngam, inunaanak lang amin day di asawa day bakit Glory. Baybay amon anak ko. Adda nga Ay, ro- sana mabalin! Masapula siyak tag caretaker ijay. Ay na, sumapol ka nga minan iti trabaho, manak ko. Di mo almanan ti trabaho ti sabali a tao. Ni, apay di yung mawawatan ti bagbagak. Siyak mata talaga ti caretaker ko maijay. Ngam inagaw nga ro ti asawa ni bakit Glory. Iso nga aramidak mat amin na kabalak. Tapno mapaksyat ko dagijay nga agina. Ha? Oh, apay nga da kayo pala dito eh. Di mat imbagak a pumanaw kayon? Mabalin ka ni, manang piya. Sardangan na kami narereribukan. No kayat mo tinauli makapanagbiag, pumanaw kayon ditoy. Manang piya. Pumanaw kayon, tainagaw day ditatang mo ti trabaho kuma. Siya kuma ti caretaker ditoy, ngam inagaw day ditatang mo. Anya? Di kay mutla sardangan ariribukan kunak nga rod. Tandaanam day ta. Pumanaw tayo dito, nanang. Papananta nga rod no pumanaw ta. Amumot analakotan ti kakaiso na adagata. Ta pinagpaagas day ti tatang mo. Ngam saan mo't lataan nagimbag. Sumapol tayo iti pagabangan tayo abalay, nanang. Agsapol ak matin iti pagtrabahwak. Aniya? Numan nugot kayo ko mga ming idarom tayon day tao. Awan ko man ti parikot. Ala, urayan ta nga roden ni sir. Tao may inton bigat. Kasarita ta, may papan iti day ta abanag. Ay na, naimbag man tapi masyar kayo, sir. Ay sus, papanawon yung tagbambantay di tabalayo. Tani, papaabangan dan. Wan piya. Talaga papanawag idan. Talaga, sir? Ay na,
Sir, siyak to tiso ka tiyo Apag iso, awan trabaho kita. Masikaso ka na imbag ti balayo. Tapno sardingan na kayon arererebokan na yata. Sige, pumanaw kayon dito'y balay ko. Manang Glory. Sir, awan ti sabali apapanan me. Oray sanda kami nasweldohan. Basta dala ko mapagnaudan me. Ta, amuyumot nga awanan sa ni Kwame, sir. Da kayon ti agkertikar iti balay mi, iti lugar ti asawak, Manang Glory. Anya? Mapan kami ni di Amerika. Ijayan ti pagnaidan mi. Isuada kayo nga agina ti agnaid iti balay mi amapanawan mi, Manang Glory. Ilako kunda ito abalay. Kat di mapanawan mi abalay ti pagnaidan nyo nga agina. Ay agyaman kami unay, sir. Nagsaya at kayo unay nga amo. Ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo. No kasta, pumanaw kayon, Nana Glory. Wen, piya, balasang ko. Umakar kamin iti pagnaadan. Taijayan may sa abalay ti amo mi ti pagnaadan me. Tailako kanon ti bus mi day ti abalay. Ay, Nana Glory, pasensya kayon. Pakawanandak ko ma. Kunak no agbaligi akiti panggap ko. Ngam saan madkayam. Iso pakawanandak ko ma. No, nagbalinak adakas kada kayo. Ay na, pakaragsakak mantikas tamang manggag ko kan kaitabalasang ko. Wen, mapakawanda ka, apay kit din asaan. Basta agsingsingpet ka kuman, wen. Wen, Nana. Ikarigatak ti agbalbaliw. Ay, aklunak nga dadakas nga apal ko kada kayo iti kalabas. Angam ita, pinunas kunday ta, Nana. Ay, nasaya at ano kasta balasang ko. Kasta ti rumbeng. Dahito iti laglagipem. Iti kaano man, dinto agbalig iti kinadakas. Iso adag iti kumapagsayaatan ti pada tayo at hao ti panunutan tayo. Uwan, Nana, talaga nga awan makaartap iti napasensya. Kan napakumbaba a tao akas kada kayo. Iso apakawanandak ko ma. Ado ti nagbasulak kada kayo. Awan nasayaat nga itdan, tidakas nga apa, itipada a tao. Tano asino dagiti may lupit-lupit, isudan to ti manggunod, itigungguna ti Apo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.